Kanitha kibambirite kwanania kuthiterwo nkoro na gutara Sara kuthura wathani wa Rais William Ruto muno mantu ni magwite kwa ngarama cia muturire. Kithura thirikari inda kampeni ya Ruto nkiugaga noenda undi, lakini kumbe bai Ruto nwe chauru bai aitwe hapa tuanje hapa kwa mama mboga hapa kwa boda boda mboto mabu kumbe mboto mabu wabwetia mboga le machiringi date ichiringi kana teta ira nkoma lakini muthinkwa gaboko giri Ruto athurie bai babi mano ari mibaimera bya Tharaka kwigwa gwatire nto bibinge mono byanduka bigete magori baimera byago watweka magori manthe goro ende nto bya Tharaka bira turi magatiugo ibikuwa arabu mechere iri mara mairi kilo ya ndoroko ichiringi 40 wetore ndia mekebe 5 ukigura kilo mecukari ugwetu ntongoro twigurwa ndengu ta mau manthege ndengu kwiruma chiringi 35 tugatetheka muntu akathomithia mwana kweli ithu tukuretio Tharaka katwaringirwo nthi ta muguto ng'ondu tumambeca kweli ibio byatwandaga ndengu ndoroko mwere tukithi nara supermarket-ini turithira ciandikitwo 500 ikaratasi yake bagwikira na nogo ino cietu ciongo tukwendia tunenkerwe gwanumbe bute tuone kana tugetatia ara baurete Rais William Ruto gutigera ngarama ino ni kwenda mambere panogerwa nkuruki nangeru yathire gutika tuonete no gakwa mwango twene ugathiro karigwo ogu thirikari Ruto tiogo tutiene imani niogo na bono piau kiripotera Getu FM kuma ntere cia Tharaka Bete Muriongi Makunyi.